Kako komentirate tekmo? Verjetno ste pričakovali precej več. Pa bez dalje, kad u nogometu se ponavlja staro pravilo, kad ne zabiješ gol, teško je zmagati tekmu. Napravili smo sve, puno šansi, nažalost nije danas bio naš dan. Nažalost, kad ovo toliko šansa ne iskoristilo, onda može se stvarno kazati da nismo imali dan. U polju smo dobro igrali, dobro smo pritisak napravili, šanse smo stvarali, ali nažalost lopta žoga nije htjela u gol. Morda premalo zbrani napadalci? Pa ne, ako su 4 napadalca igrač, pa više napadalca nema u ekipi. Da su bili premalo odločni, premalo koncentrirani na gol. Da, treba čestitati bez daljnje gostujućem golmanu Murko koji je fantastično obranio 4-5 intervencije. Više je to zasluga Murka nego naše loše reagiranje. Nekaj protestov s tribun, ko ste zamenjali brazilskega nogometaša? Pa šta da mu ja radim kad ne može čovjek? Pa ne može čovjeka ubiti. Pa mora, svaki ima svoj ljudski prag. Momak je bio, preključio se kasno, odigrao je 2 u nizu utakmice, normalno da u treću više nije mogao izdržati taj ritam, bez danjega. Ako već je traži u polovremenu zamjenu, onda još smo ga pustili 15-20 minuta da da sve u sebe. Prihaja Maribor? Pa, odlično, derbi prije svega, nadamo se pozitivnom rezultatu. Je ta točka velika ali lahko celo žalujete za vsemi 3 danes? Ne, pogledajte, ta točka je ogromna. Pričakovali smo, da bi lahko nekaj takega storili. Morda smo računali tudi na zmago, vendar po prvem polčasu, ko smo igrali v bistvu slabo, ko si nasprotnik preigral v bistvu velikansko terensko premoč, kar nekaj priložnosti, ne smo lahko veseli na koncu za to točko. Čeprav ste imeli meč žogo pravzaprav v nogah kmetca. Ja, vse res tako izgleda. Tudi oni so imeli kakšno meč žogo, vendar niso zadeli. Morda bi lahko kmetec kot izkušen igralec malo drugače dirigiral, ampak nič ne morem. Mi smo veseli, zadovoljni in prav takšni odhajamo zdaj domov. Ekipa se je dobro znašla na tem stadionu, prvič je gostovala tu? Ja, prvič smo gostovali, stadion je prekrasen, teren je odličen, tako da je vse v redu. Nekoliko nam je ponagajal spolzek teren, tega nismo toliko navajeni. To se je videlo v začetku, na koncu smo dali opozorila in se je obrestovalo. Tudi menjave so se obrestovali v sami igri? Ja, zagotovo, zato ker smo prvi počas slabo držali žogo v konici napada. Vse žoge smo izgubili in tako so igrali oni. Ko smo to izboljšali, naš srednji napadalec, ki je vstopil v igro, je dosti boljše držal žogo, jo je peljal naprej, pripeljal do 16 in potem je prišel do teh priložnosti.